дар маркази фарҳангии шоҳон бо иштироки намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва корхонаву муассисаҳо озмуни шаҳрии дастархонороӣ баргузор гардид. озмуни мазкур бо мақсади ташвиқу тарғиби фарҳанги рӯзгордорӣ, ҳунари пазандагӣ, эҳё ва рушди анъана ва суннатҳои мардумӣ, пухтани хӯроки миллӣ, инчунин баҳри муаррифии ҳунарҳои миллӣ ба ҷаҳониён, маданият ва фарҳанги оиладории зани тоҷик бахшида ба солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 13 декабри соли 2018 ва қарорҳои дахудори раиси вилояти суд ва раиси шаҳри Исфара сурат мегирад. ҷоиз ба зикр аст ки миллати тоҷик яке аз қадимтарин мардумони минтақаи Осиёи марказӣ буда дар ташаккули тамаддуни ҷаҳонӣ бо мероси бойи фарҳангии моддӣ ва ғайримоддӣ мақоми шоиста касб намудааст. халқи тоҷик на танҳо дар бахши омодасозии анвои таомҳои миллӣ, балки дар дастархонороӣ низ маҳорати баланд дошта, хони орустаи ҳунармандони он на фақат маъракаҳои хонаводагӣ, балки ҷашнҳои пуршукӯҳи идонии миллиро зебу зиннати хоса мебахшад. дар озмун кадбонҳо аз 12 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, беморхонаи марказии шаҳр, филиали донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ва маркази саломатии шаҳр бо оростани дастархонҳои идонаи миллӣ, навъҳои гуногуни таомҳои миллӣ, хӯришҳо, шириниҳо ва монанди инро манзури ҳайати ҳакамот намуданд. доварон зимни баҳогузорӣ ба иштирокдорони озмун бештар ба истифодаи сарфакоронаву моҳиронаи дастархон, зебо, хушоянд ва дилписанд будани дастархон, риояи анъанаҳои миллӣ дар дастархони оросташуда, мавҷудияти таомҳои миллӣ, ба замона мутобиқ кардани дастархони оросташуда, камхарҷии он, истифодаи маҳсулотҳои ватанӣ ва ғайра эътибор дода баҳогузорӣ намуданд. муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоиён зимни натиҷагирӣ аз пешниҳодҳои ширкатдорони чорабинӣ таъкид дошт ки озмуни мазкур бо мақсади эҳё намудани таомҳои миллӣ, фарҳанги рӯзгордорӣ бо сифати баланд ва харҷи кам оростани дастархон дар тӯи маъракаҳо ташкил ва гузаронида мешаванд. با عنوان جماعت دهاتی خاناباد خیلی خوشحال هستیم که در آزمون دسترخوان آرایی اشتراک کرده ایستادیم. در اینجا طعام‌های ملی و میوه‌های تر و تازه همه آنها خودی از محصولات‌های محلی پخت‌وپز زنان بانوان جماعت دهاتی خاناباد میباشد. مثلا در اینجا تلقان زردآلو آماده کردیم. این طعام خیلی از قدیم‌ترین طعام‌ها بوده. آن طعام خیلی یک چند کساله ها با دارو می باشد. مثلا کساله های دیل، کساله های درد دیل، یک چند کساله ها با دارو می باشد. در اینجا نان زغاره آماده کردیم. این نان زغاره نیز یک چند کساله ها با شفابخش می باشد. مثلا کساله های قند، کساله های درد دیل با یک چند کساله ها با شفابخش می باشد. مثلا این میوه های تر و تازه، کمپوت، ورینی، این طعام‌های همه ملی ما خودی زنانی جماعت دهاتی خاناباد آماده کرده است. سپس اعضای حکمان با نظرداشت شرط‌های آزمون از دسترخوان آراسته اشتراکچیان دیدن کرده، بیشتر با نظرداشت سرفکارانه ماهرانه آراستنی دسترخوان به غالبان آزمون تحفه‌های رئیس شهر اسفاره تقدیم کرده شد. سرود و ترانه‌های دلاشوب صنعتکاران طبیعی حاضرین را بالیده نموده و چاره‌بینی شکوهی تازه بخشید.